241 entidades listas en Barakaldo, en todos los barrios. Non eta Barakaldo, noiz eta une latz hauetan. Denda handiak, denda txikiak, tabernak, negozioak, enpresak, elkarteak, instituzioak, más orgullosos y orgullosas no podemos estar. Barakaldon erdaldunak garela, que no se habla euskara en Barakaldo. Bai zera, hau bizita belarri prest asko gara, pila bat. Practica el euskera que sabes, atrévete a dar el paso. Eta batez ere gogoratu, zure euskara polita da. Gu euskaraldirako prest gaude, eta gure entitateak prest daude. Eta zuek, animo, Barakaldo, sumaos a la iniciativa. Une historiko bat bizitzen ari gara, baina aterako gara, eta euskeraz ere aterako gara. Un honor ser la alcaldesa de Barakaldo y ver la respuesta de nuestras vecinas y vecinos. ¡Ánimo, Barakaldo! ¡Eman izena!